Нәрсесің ол ярату? Бұл сұрауға әркім өзінше жауап берер. Ярату ул сөю, ғашиқ болу. Мәхәббәт кеше күңеленә үтеп керә дә, туң йөрәкне дә эртә ала. Ул мәңгелек. Сөя белгән кешенең күңеле дә матур була. Шуңа күрә чын сөю безгә сихри көч бирә, яшәү дәртен арттыра. Гашыйк булган кешенең күңеле чистара, сафлана. Җир йөзендә мәхәббәт яши икән, димәк тормыш дәвам итә. Һәм ул матурлыклардан, шатлыклардан тора. I've been missing home. Late nights when I'm alone. Think back and paint a scene. Soft lights and quiet streets. So easy not to leave. I'd be such a fool to ever think I could have stayed forever. Nothing perfect ever lasts. I know that I shouldn't do this. Memories can only fool us. But is it living in the past? If I'm only looking back, looking back. In my mind, nothing's changed. I cling to what I know. I'd be such a fool to